Так, hurmatly görüşler. Men buga çeyин kazanı çoktorдун чыгымдарын көп айтып жүргөм. Мен бул жолу ушул базардан казандардын бааларын да бир сыра көрсөтүп коеюн дедим. Мына шу тулган үстүндөгү казан канча литрлик? 125 125 литрлик, 6200 сом. Мына кичинекейчи. Капкагы менен да бул, 16 литрлик экен. 500 сом экен. Al 500 сом. Самовар баягындай системабы, кайнаган үстүнө чыга турган. Пулу канча бунун? 12300 сом дейт. Кайнаган суусу үстүнө чыга турган экен. Бир жыл экен. Мына 50 литрлик казаныңызчы? 50 литрлик казаныңыз 1050 сом экен. 1050 сом. Тулгалар кандай? Мына эң чоңу. 120 тулгасы. Мынанабы? 200 литрге да чейин бар. Ошо канча пулу тулгасы? Тулгасыбы? Канча экен? Чоң тулгаңыз канча? 125 да. Жок, тулгасынын пулун айтам. Bunu aşağı ocağı diktirip 4300 mi eкен? 4300 mü? 4300 eкен ama? Ha? 4300 son eкен. 4300 bu kişneleriçi? Şular lazım edige kadar. En arzanı 1000 som. En arzanı 1000 som. Buna ortaçası 50 litrelik. 50 litre bir tane var. 50 litre 2200 som. Mına şunday. 100 litrelik kazanыңыздын puluçu? Bul жаңы açtыңыздар mı? Ошого 1800 som. Дейт 100 litrelik. Kapaktarçı? Kapkalar 800 somdan başlayıp 200 som geçer. Mına 800 beң çoğu. Bu kança litrelik geçiyor? Bu 125'lik, 120, 125 geçiyor. Bol. Su boçkalarçı? Kança litrelik? 630 taligi var, betonlar. Nasıl kançalık? 8 yarım. Bu 8,5 ming be. Kança su batadi? 630'da. 630. O betonlar. 4,5 1 tonna. Bu kança pulu? 11 yarım. 11,5 ming som. 200 litrelik en çoğun kazanыңыздын pulunu айтып koyuңçu. 6000 som. 6000 som ha? Samovar 6100 ken ha? Sistema samovar 6100. Samovar bu? Yine moğu kiçiği de var, katta var. Bu kiçinere eken 6100, narkınsı 6300 ha? 6300 çoğurak. Vadiyomdardın basında okuduğumuzlar, su boçkalarda, kapaklar, kazanlar. Болушунча бағасын билип айтып берүүгө аракет кылдык. Скоротко канча? Өзбекстанбы булар, а? Мына ушундай. Бул Кара суу базарында ушул Омат жакта так жаңы эле ачылыптыр. Контейнер. Канчанчы контейнер бар? 66 экен, а? Келип көрсөңөр болот. Казан, бул жерде самовар, башка майда чүйдө нерселерди алсаңар болот.